Kalau kami tunggu ada pertukia namang borunga jemsia inarohaku dan namang ulangi rasa hormat tuak nilai namion ala ulun tersesuai Tuhan dan budari lalu mani kopi kami bulan-bulan munado inarohaku molotuk piano besok kamu mengadupi kami pertama dari siang lo tamatu pama lalu pamasukun tu rumah-rumah dari situ hulia Sony mah konsep pra oh ya deh dari Sony mah nang kita itu aku papak kau berpikir kupasatawi mah kamu warga munte masih zara-zara tuh kita lama kerau dia muna raja nami raja huda nami si majuta raja nami bisa di nau patupa kami so ada iumi na magdok raja nami takas da so mga binoto muna di namasa tuhami ima dinok perjulok kinami raja nami diangkat ikinok sarpui kurang tangro be kami matapatok kamuna lao patubuhon habuguson nami tuha muna raja nami hula-hula nami ala ditikyo raja nami roh kami marsopra tuha muna tuhula-hula nami simajuta dia parobat tikyo raja nami umuto kami do dihawakan nami ala bulan kami do karaja nami di pangadyo muna di hani kakaya na komuna ima dia pala aroro menau matjelas rohan nami asa martangian kamu raja nami tu sorope na bului terpatu pahami dia pala pasong raja nami si bagoro nyuhu tudu-tudu si pangano imaju nomor saudara pos marohan nami dia muna raja nami kebelas rohan muna tok kali namang itu las rohan lagi muna terlumui batok dia muna karaja nami asa rohan nami raja nami si titi si bapama golang-golang ko pangarapna odik saja dia peraja nami no patu pahami tunggurang madi patu pati batang yang pinasuna soni mapatuhan nami raja nami matutuk wala dek cara kau pada jalan panah jalan mainan jalan kau mangguru umma tulang mi umma oke tolong Opo iya oh Sony mah di udah magdialog
na pinasahat mo yung kasos. Pagkata naman ihamu, ragaw kasoy na pasato. Iya betul. Kaso ni mamang baru, naraku, mamerpat iya nasaro kami magkapuntok kami. Tagilot pagilot kami ang baru. Moro tunggurak sikop ni hilalaro hamu. Tuhat naman na pasikop. Wala di ang baru. Jadi baru kita lawat. Kata namin, perjuluk, selamat paling tinggi. Selamat hari kasih sayang. Onna sejarah. Ihamuna berenami do iboto nami ang iamuat o tasoy. Kebencian modal ketinggian itu pertama holong setebata. Ay pas dipertikian na ulion di hari paling tinggi yun. Sumunod pa karoon mo matabotok kami. Holong na setebata na humakin kami marga simaduta. Do tulang ni namon kingon marga munte para dupok kamu itu. Do tiap magkabere namin. Asa rohon namin na tungamuna idahan las marohan ibadah las marohan itu dito tunggu naik masirat korok na hinawang ang irohamo dengan magulang mo dan rak irohamo magkalore kisah kami marga sumajuta asi marohan itu hatta dabok magibere nami Tuakat bere nami, tuakat ikinan ng ro. Rakak nauli, rakak gabi, tuakat ikinan ng ro. Dalam asar kita di bagasan kolong iroha. Asarong nami matuhamuna, sitik-tik masih hokpa, golang-golang may pangalawna. O tiksosaria peto, rekte na mo humasahat kami. Di bagasan tuhamu, las marohamu, gulama niya mo pinaso. Buat terbuai. Ibaku, ulat saya tangis dulu. Wahai, akan lauli naringkan mah kapariahi buat katik kinamero. Asa firmaton dinami marga sulat juta, firmaton dinami marga hunte, firmaton kini tulangmu marga utagalu. Dorong kami, si firmaton ki bahul-bahul pantalongan, firmaton kini to, lucu-lucu mati kuliah nyaron akka panamota. Iya betul. Sawali nang garek ko sa luhut na, sawali nang gare nami, romak kasirok tak nauli, patu-patu hakta, bukama, pasu-pasu Tuhan muna, sawali nang tuhita sa luhut na, Iya betul. Magabi, inakta siya. Kalau tulang. Asal terus kopat terus tulang. Itu nama saya. Kurus kita. Dari nama. Asal kita berjulur, berjulur na tasubahon supanyuhuka, sumurtiyo na boy terpatuka, jelas rohaka. Aku mau dengan ini upasata ni, kalau tu pesonong mai, anak, anak apa? Ras mawamu. Kalau satu memang ya itu satu masih akan hormat kita. Ada yang kelapan. Dulu ke Kalau sana. kalau mas. Itu. Dalam. Oke. Baru dapat temu mose pasal mose tuhahaan ini rezeki berjuta. Sekarang memang kau. Perjuru. Dalam. Oke. Iya, orang. Pasahat batu tulang nami hutan. Baik-baik itu beri ganggu. Ibu tu beri nami. Oh. Tunggu apa kata ibu pasal? Ayo aku dia Oke. Oh iya. Kami Asal kamu di parit. Oke. Ini lagi kita sudah deh. Oh. Jadi yang arok dosen
Guru nami guru simajuta di dua ton. Ada dulu. Mau mahamu. Simajuta dohtere. Iya. Jarang mah. Dari sononido mah. Orhat bahari sakku dahulu. Jadi sotan no peringamu. Lain mah itu. Buat kababang naruh sebeligi. Buat kelungku. Oma. Oke. Mewakili. Ada? Anong gabi nasa sikop dito rohakta alayo nang ubalita kiri bagas. Okay? Anong gabi turing ya matal. Oma utay tora bareno. Iman eh. Okay. Anong gabi hira-hira na hurang lekak kita nangiray sube mau yate. Jadi rega namang boru at sugari na dito ang alaman. Narak do kita menyerupon ima pulang ni hewan. Alami hukas santai matang pikir molotok pe para sidoli nasusyak kami turahahan dison gabi mahitat ko pinawaras pagkapikiran gawate cocok na para sidoli namin hahadoli namin marga munti. Jadi sederhana naman. Ortot ito. Alani soto, marinong gaw tahi tuho, parigang minum puno na? Parigang paramaan. Ima guru kita kaya. Karong ipagpilo, ate na? Saat panakton mo men, no? Ngare, ano? Nagudalo kami ito, sumok katamu na nagudari, Yurma ari rodak sungo bulan julompa bukta pasik kopagnon ulaw ni lekon di ulaw na morting lainami anong matawudu di jurari rona hamu musay bukang nilagas namin ate mau di ate mari tuwata jadi lohono namin ma ihoy to atau hanupang apatugutuguloku atau rakiti patunggutugu ordo penggen sarwa tuwa mo lahu pag-imog-imog dari nami jagar mah hohon musay pahiring yung anak patugutuguloku sauk maray ng marnini jala sauk makarno balik pagabi tumakakos si daruan ari mula margaw na suwit ko gabi at kasuwait kami roha ko mga rupyahan at kasulatutak ko margawin pero tulang kami margaw tagalo ilaga sa lasi roha jala toktong mahita masih pagong goma sahat na sulu sa tubatian nung asahat ulaw na uli ulaw na rekan dilas ni rohata si parnat ko ni matanya ron nako mahalo dew nako maparhorasan tupahon ni libatang ilita sa luna nga hula-hulakan po oras talaga rin Daungan di para sana gabi Ladan kasmara ditertimu ito sa mga hatan ni surat mo oras jala gabi akarere berpas ko perbutubo kamu may sa asa dulu bisa. Alayaan naman orang kami berpikir, ya, omaro berpikir si kami, kesonong tadi pikir lalu, di lawan ni hari, dinahimas, lain kami Soli marokat pikir kan rono bedainan tudongan ibagas kami. Alaw bukaw lebih pendengar kasimat terkita. Macalo dainan ibagas kamarastang seperti. Mau dipikir waktu pasata. Ulos gagatkan si torok rapu torok maribur mapi torok hinor dari nami. Rosirok kak nuli, rosirok kak ngarekan wakka pikiran ego. Asal orang nami maipon atau hadap pagpapatugutugulotu atau ratiti patugutuguhorbo pengen sorga tua maipotku lahu palimut-limut dari nami lotu dari nami sahak marina jumalo kagadion jumalo parulasa jalan marnini jalan marnono sudah oke. Nah kalau saya tangis besok, di rumah,
marbisok sama dulot, maroka sama karabati, wakabit kirayo. Jadi sama imam guru, ulas parot, pasatong nami, ayaw mo lang galaga kadere namyo, molotov ke ulas sokari, mangop panawi, mangop panaring kamara sa mga gulate. Oh, lo resan ya, kamu lihat. Tapos sila juga lah. Pakat orang ay sosyo itu. Dunia berapa mengalahka. Menurut mana lulu ya kasurat kami itu kibere nami. Tu sila orang akan nauli. Iya, betul. Sama ni nang kibere nami tu kasor. Akta bere, kibere, kabel gari namu. Terek mahami tulang. Ulas sewak kata sepura langit tulang. Tapi tangan sila ini itu lah. Orang pakulik, bohong, caramu nama tulang. Asa terpak isi tulang batu ban gereng-gereng. Horas pahami tulang keluarga 9 juta. Semuanya awak kagak nami. Iya, betul. Gimana kita deh? Oh, nganyok. Baru gue pilih. Oh. Helu atau tidak kabel nami lucu-lucu apa nawakan lucu-lucu dapat pun akar rokak gauli rokak arengan rokak di kerana rokak. Iya, betul. Jadi pada ada hati adong nareng berat nami sudah galu anong mo anong. Uhi dan semua itu di masih tahun kita nama padalan nama si hakolongan kita sebetulnya Uhi itu sebetulnya lang isong sebetulnya saya lepas Uhi itu mulai bang benon itu marbuah bayi nama itu saya oras main itu kejulan dari om di pas-pas itu hatta satu nomor ini satu nomor nono itu kuda subuhi pe terbina itu bulat tu beri kopi sungkut ini barokah nabuhi pasatau beri korban pas rohamu itu kuda si beriku nang iba beriku salbuna kino makata hayu beri ciptaan nasadi umum beri atur bersedia aturan dan beriku roh masyarakat mitondi bangiduan ditulang munte taniang ditulang munte posorak kurget dan sinangi Tuhan dari matua di batak dan gitu tujuan erion marhite ulus no pasahaton pita dotang yang nami mau Tuhan da gitu tujuan erion da kota rokap itu di berek do tiba berek ko saluk nada bereda mobi di pacarian kedua diari nagro saya di pada matuan main asa tambah sila piro itu matuan ikan luar kata rolon pulang mangan upiamu aduan makanya lo kutu bere nakin simpan bere nomor teleponku mula dong ulang nomor dua ikororo atlang mumunte ido bereku jadi terus sono pinaboy kupasa kami mau umur munte ba las maro hamu udah bereku dah Oh, betul. Mapoki bal balpat cuma kapten matundi munod beri kuda nama sudah Oh, astaga. Baru bete? Jamu direk mulut nabu terbaik kami balas malamu dan dia mah serapok kapamu terrezekimu tinggi. Iya, betul. Ano kok beso dos siya ninong na ilang? Puro kagano. Iya.
Are anak kore oleh ada marga Tagalog na apar suri kami marga munte. Kami be ang koru na bulju mo gora muna wala juta kurang pasdo. Ikut tidak ko secara kurang muna kami 5 juta doho haharuli kami munte. Apalagi tulang muna marga Tagalog. Sangat tulang rorobo kaya ako sa lupa. Atau oleh sila berdua perlindungan di seluruh debataro sila tua di dalam horas mahina di parorok. Udah main tak? Udah itu 50 Gagajang. Sahak mati tanya ngunai yapot. Rokak nyon. Ikali anak ini ang kili bodok puro ni bawon soni manang di udah nami tangyang muna sikat janguron pengkek sa berdua barni ni marno. Malihat tu mati ang soni mangani tuamu na raja kami duran saluna. Rata kabarang kita. Sepado guru aki ale Yesus Tuhan. Sepado guru aki ale Yesus Tuhan. Golom dohot tangan mi au ibadah lagi. Golom dohot tangan mi au ibadah lagi. Muda loja audison pergugoya totong doktua auto gupe ot surgo. Tangian mehta pinuji pinasangan na walang ariaman pagdiman masa di bagasan ni Kristus Yesus boleh ada Dio oleh Tuhan sumat saya si Mirohando yang pengasahok kami sabala dibikyon disondohani sudah keluarga Namar Siha Holongan Himali Nanay Wasaton at pagkulihan yung parlaw niyang ginamyon tuho mahupasat at sana namin Tuhan patiyo pikiran na asaw ng gabi liluhan di pagdalanan ni Muli ninyo. Tuhoro kasat, sudi keluarga besar namin. O manawa ni Roy ay Tuhan, doon di porubadia ima, natuktong manurang pikiran na asa sudi na mamuji pasangap po ang warmo. Mulai sertikyon sa tanon na ubatarwa sili ang ginami na hawalong yun tuho mahukasahan suya ito asa buhay mardalan linggan doon uneng sulinay kalan niya sa Tuhan inuji magwaran niya ni Tuhan di bagasan Kristus Jesus Tuhan namin si Panginoon. Amen. Pararen niya. Sol go to sila. Sol go to sila. Jesus ingananku. Mual
mardisi ima inumoto. Silang itu aki ima pujoku. Pai masokot sa tao iinero. Dalam ayo masuk orang orang Tuhan ini sehat-sehat mati hamnya ditinggal pemuda Bapak asal bulan menjalani hari-hari kami doa menjaga Oma selamat jalan bagi orang Bapak. Dalam nama Bapak, Bapak belum melakukan. Ada secara pribadi Bapak, orang bukan kami secara alai, orang Bapak masih bisa di bagas orang, masih bisa yang. Selamat jalan mari Bapak, selamat jalan kami. Operasi masalah kemarin. Berarti semangat. Baru terus orang baru di sini dekat sebelah koro nak pernah baru apa saya nak baru Masak itu, masak. Sebenarnya nama lawak pak. Sebenarnya nama kata taiba. Sebenarnya lamar kiri pak. Baru, kamu lakukan aja baru ini umai. Cuma terlambat kalau baru ni mulak kerja pak. Satu macam mana terlambat baru telepon baru ngari dia. Nazarong pangkop na. Nazarong kau macam putin tau maya jadi jemputin damai. Halo cuma. Lanjut main aku. Halo. Ini macam ibu rai. Terus cuma itu. Dokumen. Selamat jalan Bapak. Jangan bawa. Tung pengen jual sepuluh ni. Jadi tung yang mai, tung yang mai. Kau dah kuih pengen si ulah ni ngomong yang bawa. Untuk semangat ni si kuat ni namai. Dua balas saya jalan hebat tak ni dunia ni. Kau ada orang berpulang nama. Kau ada orang
ya baru. Kalau ndak tulu narung gebar mate. Oh, ndak tulu ya marung gebar mah. Tapi anak-anak kita apa ini? Daktari, nabi pojok di siba. Nabi pojok di siba. Ya. Tangis dia pak, nggak seorang bagaimana nih. Jadi saya dalam dengan acara tahun, jadi yang aku tahun 20 tahun di zaman itu. Mulai itu ada. Di mana atas yang nampak boras mak. Tidak pernah tinggal pun asa piruhamuna di parnulaon na kanadinggan naglian semua. Jadi dan kami sa tunga-tunga ni keluarga narong di Daigmas kung masigurat do namin alay anong do atal isuhat sa makhluk di Pilipis ay Kristus do kamudua diyaw laban ng amati mulong kanhatan ito at tamarado rin nagtarjalot tayo ni masa laban amatian harugiyad do amatian harugiyad di materi di tenaga di pikiran alay na inokon na nalimaksud ni hatan ito hatta laba amatian ay Jesus Kristo pero amadalo amatian ni imalabatta gabi marmuno na iparu kita alani dia muna keluarga diopung diudaniga ng deburu tinggal ko kamu sa lunas na ni kosong ni ramuna bibana ay sarkonon na do kita so lima hata siyang kami lima kan di korak pa mas laberingat do ita ratu dulu tutu dulu ada sakat tak, kutuatan nomor sakat, kosongonodo, telinggak korban yang udah bertamu tanggi. Tinggi mah teraku rohamuna, dapat fatama idumuna. Wari na bangigon, romak kapas pasin tuhamuna. Tumibu hamu so taka angdi kusongonima, nang gotoku. Pas koson itu ata, mau di atas songonima atas sana. Itu nabu parang deputa buhara. Luluan marhabo ni roha di hamuna. Perlu mobil di Anggiburu daripada itu. Kami sekarang di Muna, mengidu di Muna. Asal totong bertanya kamu na tuduh hatta, pengidu Muna gugu tuduh hatta. Asal bui Muna, lapa ture dia kan kotau tuan kali nama itu. Moro kami kalau nama nungguli apa siapa Muna orang. Yang guna ulahom jalan abang guru di Hamuna Tuhan tak pergi ke bahasa hidup ina besa aku tuang aku aki boru sori matotong di Hamuna boru nabi siapa umma berbelumur roa boru siapa pergi umur yang nggak kabar semua kamu resono mah terima tahu Tengaruk kamu ng kosara para sa sumo. Alanya teto dihawa hawi tutok. Magiro hawi to hamuna. Jaba na tikyo. Jore dua man ya pagiran Hasay kira tamo roka ito di muna. Tuang karita ito. Dili na kaulan na ulam na tama. Lao asarong kaya dia kabulu. Jala pangirak ko di hamuna. Dengan seorang bapak taruh tamu tuku burung gajah tu berbeda pesaku dua muna hatong ka tiki pesaku dan boy ula onotto tu sejadi ula onotto paima na mangolu tiar mak kapacar yang muna haruan gabi hamuna
Didaga timuru yo makuna ina ngagi boru boido udah kono kuna akaulau na opar to akaulau sama dua ina pesaku to amuna kana nabi dan boru. Jadi soalnya di kita selalu soalnya apa na horak yo ama ni boleh sekali ni ko ala sewa sana sana itu Hubiro itu yang kau le asona sana Somang raku pura romulo di dapat. Hawa seberagi asona anamulo ku karena perlu perlu kudo terikas doang. Toro di dunia kasalomai. Tak kolak kami mantok koni minang nalapo ko alai nasoni lapok ko alai tungku berkeuco. Koko semua nalapatok. 3 hari euro menukuk ko tak harus itu. 3 hari euro Umbaria lang kasi akya pos ko alay magabusan alay may ngadia be ito hataro nabag totoo sa sulit dia burjo biak anggi di pagula hongku biak ulo niya katuhata naka si barara warita na uliho doa kasi biak pura pos rohanami jalo niya kaya nakotaw ito kari na ulidon akadoli na jula hongo sawani ma si doon nabi Sony matotong dita keluarga seluruhnya anggiat mantong jakari nama itu asal honong ma Sony kita dua bagus nama dunggu bilu negar satu menalu dita seluruhnya para leputa baroma dita karena zegar na Sony ma honong ma sesuai kita dua duta bataron ma duta perena persetujuan ini honong ma Sony kita dua bilu sudah yuk moloa Horas may nasaluha, anak boru, pinumpar ka pumungarap, nalihuda, soni ng mga pangarapwa. Bahuti na, horas may kasang ito. Mahahamuma, di berpikir no, di malabustang, sada ama siap tungagongan itu parang ni kitapay. Sialani, rudo kami pasahat tungsongon hata abulahul, tuh keluarga. Bapak udah siapa sayang dia metong tujuan dari on di pudian nih udah meninggal hum sangat mau meninggal tua di sudin yang nakka uparang nak jelau sonido di hoinang udah hukum martang yak Tuhan ini jalo magu kudu bisu asa di pergugu itu haniho lah opatureo sudi keluarga sudi nyo nakang kini bodo iboto nino satu hipasna ina muda tua kaki kina negro lausoni itu dong nang dia ka ang kini bedo iboto niba yang lungatang biaka pamatang nalaho mga dului at karoka nito di alipos rohanami di Tuhani ang giat ma tunduluan dari yung ipudian ni Bapak Udong saya di batu Tuhan tama di hamuna kasilas ni roha marhite diak ka sirokat nito di mo tung nakka di pasikulado di hamuna tuktok madilihut Tuhan kehabistaran tuak katik kinala yang roh mo tung nang dapok diak ka perkarizuan di tabay Tuhan tama di hamuna akka perkarizuan jadi sungai masih donon nami itu kita selalu di hambus selalu hukma ba sayang dia emak di pudian ni amang udon saya Roma akka sila siniroha di hita selalu hukna lumbu bima di puparan luputa akka namarhamaranggi asa donon nami may sungai hatani si dua-dua asa bago na badungdung tupilo-pilo marajar tujuan nyariong sapuma akan nadungun saya Roma tuhita akan najagar mau lihat ma masatami ma tema tu para ni puta pengaran tema jamu pasahan namun satu perbedaan itu ada
nama Tuhan. Dan cuma di surga sorangan, di surga sorangan tusinang lahum jauh azarap doh jadi didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus kolom rohani dia bertakama doa dongan itu dia megang mulai sadari on roh di salor amen. Mari tema itas yang bukete nomor 300 ayat saja. Rapon Tuhan Yesus buka ulaonmu. Rapon Tuhan Yesus buka ulaonmu tedeon mas. Rapon Tuhan Yesus buka kontu ibanai parguru hononmo kontu ibanai parguru hononmo bain ibana dongan mi hehe dohot modom bain ibana dongan mi hehe dohot modom Degema bogas nai rohami pahohom. Degema bogas nai rohami pahohom. Ay Kristus do panguluan Diyo jalalaga ng kamatian. Martami ang panita. Ipuji kami luhuari Tuhan. Isakot wasogi luhut balkania roham dihami dihokupuru kami Tuhan dihau binasilami pola dilean ho ditisuri ho Tuhan jurus mudarni jalamati ho dihau binasilami umokop kami partusau asadere dosa bi nagabi utu di hulu nyangka na posia dua kasaro asagabi dada hamatian bi utu di hulu nyangka na kaposimo asadada si taonon bi utu di hulu nyangka na manihuto ido tututuhan na mabayan kami marhubo manahami mengaduki ragam yang kena masa di langit. Totong mahuti hukum kami ho Tuhan. Jalatolihon kami tudalan hati goran kasih tongani. Unang marisuang bulu nami di hasianganon. Aidada portibion naga besihirimon nami. Alai sihirimon nami. Ingaran sambulon nito dinami do imana pinarademi di surga hasonan amin. Asa toktong mahubara di kami diri nami Tuhan. Mari tinagalak palito ni haporsyaw nami. Asa parjambar kami di hangoluan na manoktong roli sa gilin niya. Molo damol kami di hasianganon Tuhan. Narditi hadamolan nami Tuhan. Gabi madamu kami tu akka parulaw najat. Nasohi nalogohon niro kami. Toktong madahol mulu yang kasyuda najati diari sumiti.
Molo di portibion alani hajaton nai dangol pakilalaon na dangol muse di hari soboti ima col ngadu mangol asa toktong male Tuhan muhape ngolu nami di hasianganon dangol manang na tonggi biari Tuhan margugu pantojo nami langgir-gir kami Tuhan asa toktong anguluan nasunangan jabarnang dari subuh saya bagasan pardamolan nasida Tuhan alai marpakirimon nasida Tuhan bahwa tukdo huasome tukdo holongi rohami Tuhan manarimon ngulu nasida tukdo hagujuan mi Tuhan paradehon naunguli na denggan dinasida Tong berupa saat kami Tuhan ya kabur nasida ya nakon nasida Tuhan nau tukur nasida osdoro kanam patongonon mudo akan nau muli di nasida patongonon mudo akan nau denggan di nasida Tuhan suang mimpi ingat pardubu asa tong lucu meradopon angka parsauran asa marhite itu Tuhan gabi toktong di bagasan holong masih holongan hamil masih tukulan masih cakunan masih urukan diangkat karena masa di dunia rumah serta manusia pulau non Tuhan tuh obat adat harap tahun kami marture mai di bagasan romo diroham tutulis salut akam nama buat acara dunia acara saat tuna patahu ketuigaran para dia nape hami tutu Tuhan di bagasan olong merohama acara saat tuna biro kami yang nope Tuhan tu bagas coromi babu apa tohonan situa doa manamion Tuhan iko toktong do bagas coromi Tuhan pamor haton tu inganan para dia anak asa marhite Tuhan toktong di bagasan lomo merohama Ikenamo Tuhan Yesus Kristus pinuji Tuhan asing rohani Tuhan Yesus Kristus ketolong rohani di bata ama dohot pasaoran itu di barbadia ma nama masuk amin dibuka huria be